eningizimu enyakatho empumalanga ishonalanga la kufinyelela khona lelikhala likhasi lengumsakazi emeleni hama imbile ke sotini evele bomakele South Africa nangesheko tlanda kuma diaspora ngenivusela kwabona isibongo sami angihambi ngedwana ngihamba with your favorite prophet hlula madimoni yebo kweza bayitule ebhekeleni lapho khona sikhula khona spiritual life independent church kusile lishonile lapho nje labukelako siyabavusela phephe ngicela uvusa babukele emakhaya. Siyabonga my brother, siyabonga Moloyi kakhulu egameni lika Jesu ukuthi sibe ingcenye lohlelo lukhulu kakhulu. Hey Nkosi yami, uma ngingena tofu ulibule mbukeni egameni lenkosi sithi nje siyakuvusela kakhulu nalamuhla egameni lika Jesu egameni lamandla igama eliphakanyisiwe kwathiwa onke amadula akho uqakilo nekilimti uMaster Jesu Kristu inkosi la khona mbukeli ngihlula amadimoni lomprofeti wakho egameni lenkosi. Kulesibili kusipha mzambama mle ndokukhuthaza kusasa ekseni lokusako awusukumele impilo yakho yaphela uphelile umnyaka siqale December manje so ke sisithi manje sukuma uye kumprofeti kusasa ngesathi uyathandaza lapha embelelweni nanje kwakho sha manje yosakhuluma sathi nombolo lethu uyabhalisa ingani umprofeti ukuthi abathaza bonke abantu yebo abanike iqobo lemandla uyophetha kahle umnyaka phebethe singene esihlokweni lesisha manje sihloko sesithi manje siphetha umnyaka kodwa singangeni kuso ngicela usikhumbuda ngana inkonzo yamandla i-honor prayer kwesihlanu mhla ka5. Hey Moloyi wayithinda my brother nje wangikhumbula futhi buke lapha ekhaya la ubukela khona egameni lenkosi libandla lapha embekelweni la emakhumbi khona sithi ke siyaku invite this coming Friday egameni lenkosi ngalesihlanu mhla ka5 kule nyanga lesithi December egameni lenkosi kule nyanga lethu ukuthi inyanga yetinkinga inyanga yetingoma inyanga yikonteka kwetini sithi ke siyaku invite ukuthi siyakumemba buya uhlangene kunye nathi kule nkonzo ukubonge lenkonzo yengokuthi siphethe kahle nangumnyaka wa 2025 egameni lenkosi siuphethe umnyaka siuphethe sisemandleni uyaqala kahle umnyaka lolandzelako siuqala futhi sisemandleni egameni lenkosi ngiyayithi yemoloyi mina lokudetermine ukuthi utawungena kanjani emnyakeni lolandzelako ulandlela lophethe ngayo uphethe kanjani nomnyaka lophela nomnyaka lo sithi kebuke lapha ekhaya ungalenti liphutha no uya uhlangene kunye nathi egameni lenkosi sabe sibreaka inkinga kana umnyaka nawo wa 2025 kuthi ingangeni ngayo uyathi ukuthini nalokuqalisile uyathi ukuthi yini nalokuhlupile uyathi ukuthi yini naku nokubakalisizwe Moloyi uze uyasho ukuthi lo wathi 2025 awusalukuphela manje salukuphela egameni lenkosi sithi noma lo mnyaka Moloyi ungaphela but bangaba ungaka break inkinga tawo nalo tawo ukuqhubeka ufanane nawo egameni lenkosi so usike phephethe na ukhuluma wathi akusiko lo mnyaka usukuphathele notaba kahle kuba nguwe lokuthi uphathelene lo mnyaka wena nguwe lokuphathela umnyaka uphathele lutho umnyaka is just emalanga nje maybe kushintsha kwecalendar amen but emalanga ayafanana so wena nguwe mbukele ekhaya lokuphathela ini umnyaka awuphathele lutho Nkosi yami uphathela umnyaka ukuthi wena ke manje uphethe kahle ngala udelete wonke ama problems eminyaka lo endlulayo utofika iminyaka lemisha emihle yeminyaka lolandzelako Moloyi prophet of God ngiyadlo ukuthi le online prayer sikhuluma ngayo le yekugcina ngakuwe lapha esontweni eminyakeni kusho ukuthi angeke iphinde ibe khona le online prayer kulo mnyaka lona ekapho madimo so le thuba leli lakho kususukume nebantwana bakho Nkosi yami nje uthe nebantu bakho utela lendvodza yakho nalehlupha uphathe timbala ngivile ke bese ukuthi lapha kule night prayer usithi mama baphathe umhlabathi wasekhaya ukuyokuthi uyawuphathisa nangabe nje wena utawehla ngiyacela kusengabe uyahamba uyekhaya uyavala emseni hamba so uphethe lo mhlabathi ngivile usitabe tikhona ke nale tivo lethu sibantu abahambe nathi ekhaya abathi phansi so ke kwakho ukubhalisa manje ubhalisele i-prayer line lapha kuyabe kune prayer line nemathi makhulu nje abathazi labantu so ngiyacela ukuthi ushaye manje ubhalise prophet I will be attending ngiphathe ini shaya uqele buta prophet ngiphathe ini kule simtakutshela ukuthi nangabe ngilokugula ekhaya ngiphatha impahla phatha ini kutabe kunala mathulusi la utawuphatha umnike lo ngakanani wala mathulusi utohamba nawe ekhaya utawuchaza prophet ukuthi le makhaya kwentekani kodwa manje ngazi ngeke sihloko lesimadima prophet bumqoka bekuphetha umnyaka uphethe kahle usitoqala kahle Moloyi indzaba yinye my brother ithi i season and every season in the entry
futhi ine exit. Amen. Yeah. So mangabe uphetha umnyaka. Okay. Usuka uthi I am exiting. Ngiyaphuma. Noma uthi ngiyaphuma eminyakeni yokuqala. Oh yeah, ngifaka. Ngena eminyakeni lomusha. In other words manje uthi ngivala umnyango. Yeah. Weminyaka lophelako. Netinkinga takhona. Ngifaka kahle bebe. Uthi mangabe imali beyingekho emilweni kulo mnyaka lophelako uthi lo mnyaka lo ngiyawuvala. Awusale netinkinga tawo. Mangabe lo mnyaka lo ubulawa indlala. Uthi lo mnyaka ngiyawuvala. Awusale nendlala yawo. Mangabe lo mnyaka lo uqoshiwa emsebenzini. Uthi wena mnyaka uqoshiwa emsebenzini. Sala netinkinga tawo. Ngifaka kahle bebe. Sawuvula manje umnyaka lo muhle. Uthi ngiminyango. Umnyaka lo muhle. Lona tibusi. Lona njabulo. Lona nhlala. Ukhala no more. Uyavala uyavula. Yena uvula ungavala. Ngifaka. So umnkosi ebekhawumeli la ukhona wakhe sho ukuthi lo mnyaka lo uvala kahle. Egameni lenkosi. To make sure ukuthi lo landzelako uvula kahle ungena kahle eminyakeni. Kunema declarations ke bebethe lo uye uwende nabantu ubendise wona, especially kule tinkonzo letikhona. Oh yes Lord. But kulo lesihlanu zithi kunema declarations lokufuneka usuwende because lenza baye kungena eminyakeni ungena because you are declaring new things. Iqhazo bese lenza balena because ngiyathi lokuthi bantu batawuta balambele utawudeclare no t-shirt impilweni tawo. Molo indzaba yedeclare futhi omkhulu isho lokho ukuthi mawungena eminyakeni my brother ngithanda ukukhuluma lo. Make sure ukuthi mawungena eminyakeni ungena naNkulunkulu. Ngoba indzaba kuphetha kahle umnyaka ukuthi uphethe unaNkulunkulu. Mawuthi uphethe kahle ufika uthi ngidawuphetha nginaNkulunkulu. Ngiuphetha naNkulunkulu. Nekuqala kahle umnyaka lo iqala kahle ngokuthi nabani unaNkulunkulu. Amen. Manje mangabe uphetha unaNkulunkulu ngula khona ukuthi udeclare khona. Ngalo umnyaka lo landzela. Uphinde udeclare ngalo umnyaka lo phela. Uthi wena mnyaka wena mnyaka uyasala letinkinga ngoba bona indaba ithi simakathe wadala umuntu wasumbeke amandla kuphi elimini lakhe wathiwa konke into akukhuluma utawube sekuyenta in other words futhi omkhulu lo luphethe kufa nekuvuka kwakho lapha mangabe uyakhona ukusebenzisa kahle utawudla manje ema fruits ekulisebenzisa kwakho kahle mangabe awukhona ukusebenza kahle utawuba njalo futhi egameni ngosithi ke mawuphethe umnyaka uyadeclare uthi wena mnyaka sala takho sala nenhlupheko yakho sala nendlala yakho sala ukweswela kwakho egameni ngosi mawungena futhi uyadeclare uthi lo mnyaka wena lovulekako vani livase makathi ngithi manje inhlupheko ayingeni kuwe weswela akungeni kuwe imali ayimukela egameni lo nenjabulo ngive mandla la kwestudio ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha utawuphila abantu lena lapha ekhaya lokuchazela usasa lokusaba singakayi lokho let's pray. Ngiyacela manje usuku lela uphatha ngomnikelo nga150 emalangeni sewutawuhlola lempilo prophet lo mnyaka lo taka ungiphatheleni lalela prophet madoda usiwa lo Joshua usiwa wathumela tinhlolo hallelujah before angene Canaan wathumela tinhlolo my God majaha balinhlolo la ukuthi ngabe ujulu khona yini ingabe tinyosi khona yini ingabe namagelebisi ngabakhona mbamba yini osiyami Jesu bebese kunezaba sife sikhume breaking ritual backlist not the team that 2025 my God siphula kanjani manje sengangeni nato kulomnyaka nangiya siubithe singumnyaka weKenani masikhuluma ngama backlist ngoba molo indzaba ithi umnyaka neminyaka kunema backlist yetimbi umuntu ladibana nakho lo mninja angafakaza athi timbi lomnyaka lo hayi bethi matima kakhulu aswazi lo mnyaka lo asaluphela ngisawudzinga hayi empilweni yami egameni lenkosi yimbi ethe mnyaka egameni lenkosi Hello, manje mawuphetha lo mnyaka uyatibreaka phela siyaphula uyatephula uthi atingeni awaweli nato manje labanye benza imistake bathi bayekele thinkinga temnyaka lophelile bangena natemnyaka landzelayo kuyimistake ungena emnyakeni netinkinga temnyaka lophelile
ukuze ungene naqale kabusha ichapter yeminyaka yakho ufuna ubreak inkinga teminyaka lophela egameni likaJesu Kristu ngoba ngomolo indzaba lenkulu ithi mangabe nje ngolo waliwe eminyaka lophelile lelifu lekwaliwa sokulandzela utamgana lomunye the following year aphindze akwale uyayibona into le kanti the time break lo moya ngoba ngolo impilo ngolo spiritual so lento noma ungathi wena hey ungalila ngahamba kanenza bekufika lento ilifu yakuleli so utaphinza ugane lomunye akwale futhi naye akwale futhi kanjalo uqoshiwe emsebenzini lomnyaka lophela ufuna uyibreak lokuthi next year ngiyosebenza permanent angqosho siphula lemifa without breaking yonke lento leto lelifu laqosha la kuwe nje Phephethe ukhuluma indzaba la because lento ilifu ingemaketane labanye bavalelwe emajele kwehluleka ukushida kumengwathi usite emajele phephethe na ushumayela evikini wathi lamanye amajele akakhiwa ngetinsimbi uthi lamanye amajele kwehluleka nje moloyi ingeda nje kweswela ingeda nje endlala kunalabantu abangqwabile bangqwabe kathathu abaye kabili kulomnyaka wona balahlekelwe phephethe ngemajele tingedana ngichaza indzaba yaphona silasi ukuthi lento ibreak ebusuku Nkosi yami kushiwa phakathi ebusuku kwavuleka iminyango phephethe Jesu baphakathi ejele lokugcina okay but the Bible lithi konke kati ngoba kunembukelo lapha ekhaya lomnyaka lo lesuka kiwo bekusebusuku empilweni yakhe busuku ngoba molo ebusuku moloyi nakhona khona tonke into engqola tendeka khona yonke imhlolo emgilingwa nenteke ebusuku bathakathi badedele ebusuku labalweko baloye ebusuku bahlasele ebusuku evakala nemadimona dedele ebusuku ahambe ayothela abanye bela makhaya babukele egameni so that is why ke wena uthi umuntu lemuntu hayi Nkosi yami avuke ekhasini ebusuku athi ngiyapray I'm standing up for my life I am standing up for my family I am standing up for my husband ngithi lobusuku lobu labamhlaka 5 Nkosi yami imbusuku emangalise empilweni yakho kutawudzabuka tingedane teminyakanyaka make baba bekhaya lalela ungamshilo umntwana lokuhluphako ungamshiyi ungamshiyi kumele kudzabuke tingedane umbetha uNkulunkulu uta in full force uthi uyawuthanazela abantu ukuthi like tingedane teminyaka ema-chains ekwehluleka ema-disappointment kuyawusilika tonke letinto kuphela lalela sukuma phansi uthi ngoba phephethe and ngiye ngithi-ke mine akhona-ke lamanti emthandazo lathi babethi-ke ucela ukuthi bantu abaningi abawaphathe ngiyacela ukuthi ute uphethe umnikelo wanathi ama-items amabili ngoba kufuna ukuthi uma ujika wena kulo December la uye ekhaya uye uhlomile uye uhlomile kuze kuthi bakoti tawulunga because awukwati ukuthi uchamuke unjengale simo labanye wahamba ungisho ekhaya awubona ubuya kumperfect simo sishintshile la empilweni yakho moloyi kusasa nje ngikhona ne special anointing ne special grace for umuntu utawusukuma kusasa umprofeti afune kuva kabanti ngana ngumnyaka lata ungena kiyo afune kuva ukuthi lethi inkinga lomnyaka lo lesuka kiyo angathi phetha kanjani angenda kanjani kuze ukuthi na indlala iphume kahle angenda kanjani kuze ukuthi Nkosi yami lendoda ke letetshiwa lahlekelwe unyaka tibuyiswe empilweni yakhe afune kuva ukuthi lamathuba lavaleka empilweni yakhe akubuyisa kanjani aphinde avuleke futhi sasa ngikhona so ngalevel ekuseni I will be available for strictly one-on-one. Strictly one-on-one egameni lenkosi ngiyabe ngikhona gijima uthi nkwe Nkosi yami utawenda liphusa ke lapha ugijima uthumete inhloli letirong latifika ngale tikhanze ema-giant tibuye tisike ngibone tiqhoga letinkulu ngeke zesikhona lapha kusingeka abantu labathi faka prophet bemadimoni labathi singabuka lomnyaka and they come back and they declare ukuthi kunemagelebisi la ngenhloko yomuntu la ngale kwa-2026 lekumele kusima sinqamula lelijoda esingena ngesheya hayi noma kanjani kodwa kothi setiyavuleka prophet now sichazele kusho kuthini manje kuphetha ngemandla kulomnyaka lo molo indaba ekuphetha ngemandla omkhulu isho lokuvala leminyango nalomnyaka lophelayo uvale iminyango yekhetha takho ngifaka
iminyango yetitha ukuthi mabe kunetitha ezicakathaka egameni lenkosi kulomnyaka lotawungena kiwo letitha lithi takufuna but titakhola ngosithathola but ungabonakala ngoba bona kuyinkela lokho ukuthi bakuphengule uphenguleke uyakhomba ukuthi there's a problem ngoba bona lenzaba ithi mase ube encounter naNkulunkulu batakupopola but ungabonakala but bakhona bosikujana but kuqaphuke sikujana ngivakade bakuyele ndumbeni kuvuthe indumba matho egameni lenkosi ngathi kune grace lekhona my brother lekhona studio ngithi nami nenkosi yami buya before uphethe umnyaka uyesifasele nemlilo sikavarishe amandla namangaliselo akusele magama notawuhamba yokupopola wena notawuhamba yohlola wena notawuhamba yokuphenula wena angutshela magama ngithi ngeke ubonakale etibukweni tebathakathi angeke ngithi umthakathi notawulo ya wena angutshela magama uyawushisa ngosiyami indumba yebathakathi bosikujana ngoba basohamba nemlilo ay ungathi prophet ngoba lapha bengakhe iposta lemadima lapha lathi kuyawushaya indumba yomthakathi kulobusuku lemadima lakaka my God and my father sengibuya ngathi le story angakuniki prophet kodwa soyas prophet lapha kuthi it's the night of fire kuyawushaya indumba yomthakathi lapha lemadima the Bible lithi lapha kweSadisi 22 verse 14 wakho lithi suffer not a witch to live ungamvumela umthakathi aphile hayi abafe ungamshiya ngoba utawuvuka khothe emanqele yakahambe lo ya wena nebantwana bakho we are sick and tired we are sick and tired purpose ngeke moloyi ukukholwa moloyi akusiko kulibana ya ngoba kukhona umuntu moloyi alibane bese uthi uyakholwa akungabhiki ukukholwa nekulibana so ukukholwa moloyi lokwathi emalungelo akho lokwathi emagunyelo beke kuyiwe njengembala kaNkulunkulu uva kahle mosimoloyi usombhali nginikete amandla ukuthi konke nikubophe emhlabeni uyawuboshwa ezulwini enikhulula ezulwini kuyakhululeka nasemhlabeni uphethe amandla manje umuntu okumisa bempilweni ehambe egameni lenkosi sina uyaphethuka nangaphethuka hambe inkinga lenkulumo leyo yasimba masiphendula kwemthakathi lona ngihlanga kaphethuka uhleze mina ngoba wena ngokuphumela wena ngomsakathi lamshaya kwakho wamshiya kodwa Jesu wakhotha emanqele wabuya fize waqalela phasi uthi komphethe ke kulobusuku lona angeke sishiye umthakathi uyawusha nendumba yakhe uyawusha nendumba yakhe kuyawuqhekeka bosigujana ngoba labo sigujana labakhulumako bashaya itingwele asathi kunanda khathi ngiphefumule ibandla wathethula abantu bafana etigujini ngendaka nje unemntwana wakho ukhuluma esigujini wathethula uhleli lapha labanye moloyi ungambuka hamba uyibuka ihamba indvodza yinze ilapha etulini esilevu inkulu ngemtimba ingaka moloyi kathi yathethula kuhamba lo mtimba nje akunalutho lapha siyagobhoda that's why moloyi uyambona ukuthi akana vision lo muntu ude liphupho njengempilo uvuka ngathi nje mangidlile ngalala nganasatshwala kwaphela lo muntu senjula lo moya wakhe awumsebenteli inhlanhla yakhe ayimsebenteli inebo sikhujana ayishiwa ngayo imali hayi uyabona ke ngalomhla ka5 akafe umthakathi akashe umthakathi phephethe umsebenzi wemthakathi emangweni yini because we need to know that ukuthi yini nomsebenzi walomthakathi nakunalo mthakathi kwendekani letimpilo talabantu moloyi umsebenzi wemthakathi is to see people suffer bona abantu bahlupheka abadonsa amadini ubona abantu moloyi ngosiyami Jesu kuhlupheka ngoba moloyi iBhayibheli lithi encwadini kaJohn 10:10 lithi lisela litela kweba kubulala nekubhubhisa ngumsebenzi welisela moloyi uma lingafi lelisela kubhubha wena mangabe lisela lingahambi ekubhubha wena ekubhubha but lisela moloyi angeke libuyekele ungakabhubhi mangabe utawuhluleka kusukuma phasi usumurayise against lisela
angithi umthakathi bephethe usebenzisa enchantment ukhuluma emagama makafemba makafaka lento uyakhuluma athi philo akafe lo akangashadi philo akalahlekele ngumsebenzi philo akube kanjani uyakhuluma lo muntu siyake mona sibatshele ukuthi leBhayibheli lithi uthi uNkulunkulu ngibeke amandla esibelulimi lwakho uthi konke lokukhuluma ngelulimi lakho kutawendesha uthi manje babusisekile naba abathanda usebenzisa kahle ngoba bayawuku ta hey Nkosiyami kanjalo nalonga khonkulo usebenzisa kahle utawukudla buphukuphuku ba ngoba lo bathakathi bayayathi le principle yelwimi that's why mona umthakathi makawaloya wena uyakhuluma nagezela uyakhuluma umthakathi makageza agezela wena uyakhuluma nakecumlile uyakhuluma ngithi nakutshele emake lapha ekhaya lo sisi lo flintshot yakho uyakhuluma lamlonyeni athi ngiyamlanza Dlamini uyakini athi yamlanza Dlamini uyahlukana nemngakhe uyakhuluma but una ukhona ukukhuluma uthulile nje usimungulu uyingodi molo bathakazi phephethe they alter ema destinies lo mntwana abephiwe kusikumele lo mfu abengijine labe ngidotela beyini but namuhla unasa tshwa Nkosiyami kalele ekhaya katethi nangumntwana kodwa Jesu kwahlelwa ngelisa lakhe ngumthakazi phephe lo munye bhuti omkhulu naye sifethe esikhona ufunzele umbonile nami yakho nesontweni sesiyakhuluma nje moyo nami yakho nesontweni uma umbuka ibandla lonke belimtsabukela lo muntu ukuthi uhluphekile but ngemehlo ekujula amolo ngcwe wabona beyond ukuthi lo muntu akusingo ukuthi lona uhluphekile indaba mcabanga bayibonile prophecy sike sayidlala ngicaba sisitawuphinze siyiphindze nje ibe yodwa lokho ukuthi molo lenzaba ithi lo muntu uyigraduate wafunda ibusiness management waya euniversity futhi ngabe uphethe lo mfika uphethe but lenzaba ithi lo muntu wathakathwa walo umbuko ngasi nje ngimasala nje kuze kuhlupheke ungathi ukwecela nje study na umbuko uthakathi molo yinto lekhona bhuti lomkhulu into lekhona makabe ke mbuke lapha ekhaya usafana naba labathi siyadlala siba prophet bemanga sidlala nebantu bla 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 utawuqhubeka uhlupheke ebe uNkulunkulu lithuba lokuthi ukhululeke usitakane abe alivulile egameni lika Jesu ngoba molo ingeke uyithathe ingomo uthi uyimixe emfuleni uthi ayinathe manje ngeke just ingomo yomeqala egameni lenkosi bese ngikhali iyawanatha la manje so sikemuke lapha ekhaya kuyinsaya kuwe lokuthi uyayibona impilo ukuthi iqhamuka bhekeke uyabona ukuthi umephi ngempilo manje so ufile eqala kepha ubhizi ulalela abantu bathi ungayi ba prophet kani uyahlupheka sukuma phasi ungatsheni nesingane sakho ungatsheni namakwa no uvala umlomo nje uvala umlomo uvukseni ukuthi ngiyalahlula amadimoni phela nje kuphela mawuthula lo mlomo nje wageza wahamba noma kanjani mawufika khona utawufika usitakala ngoba phephethe ibhlungu lempilo yekuthi wawu destined for this wawu destined ukuthi ube nelikakho nelekhaya yes Lord namuhla uyanzinza athi iganga ucocoma imicasho awukhona ngisho kwenta lutho khona lo wadlala ngale destiny yalo muntu ngale libusasa kahle lo munye ke phephethe njengoba sekuthi kumgcwalo usukuthe kumprophet ngeke ngisini nekusasa sukuma sesitokuthola ne direction yana impilo yakho ngoba lo mvila lohamba kuwo kahle utaliwe uyiHonda Fit wagcina ulandzele emapajero wathi khaza sosedzakeni uzakule iphuma zobhaji wasatsa wena wangelela umsebenzi wobugwada kanti kule bantu abadela ubugwada babo bakushiya labishi Nkosiyami sawubhajiwe ma sawubhajiwe sawudzinga ibig doors Nkosi Jesu uzinkataphila dosa isipho doors bese ibeka emgwaqweni lofanele wena cela wayeka my God ngoba lo munye noma sekaphumule bese la kulothela wayeka solo mna lelidzaka la lapha elibishi ngcolile bamsolo bambuka ngehluphe wakhe kwayidona bathi ukhona kumphetha uNkulunkulu mina ngilokutshela ukuthi there's this water of life yes Lord ngiyacela labantu abathi ke siyavala emsebenzini ekhaya ungalendile liphutha leli kunjani abakufuni phela wena ekhaya abakufuni ekhaya ukubona phela ukuthi uyasebenza uyazama abakufuni kodwa Nkosiyami ungathazi abantu abakho phela kwabo uya nabo kulabathakathi ubashiye kanjani Jesu asuhambe nale water of life uyageza it cleanser bese uthatha la anointing oil anointed abantu anointing oil bangemandla bazalwane umprofeti waNkulunkulu na unemoto ngiyacela
kuyana iSunday lekhona leta ulandzele le all night prayer please come umprofeti uyakwenda iminyaka yonke afika anointed Timothy tethu anoint so utawufika anointed Timothy tenu bazalwane go December kuyafiwa abantu bathwa ingoma bese bayafa abantu emgoqweni lo munye ngasikhuluma ngale alter destiny sikhuluma ngokuthi lo muntu bekumele abe ngumdlali webhola umsakathi waloya wathola ingodi yemoto wajubeka nyaka kwaphela ke destiny yalo muntu amen. So Moloi indzaba lemqoka kakhulu le Moloi egameni lenkosi sawuphetha nje umnyaka ngiyafisa ukuthi bonke abantu baNkulunkulu bangajabula kulomnyaka sitawungena kiwo bonke abantu benkosi bangaphusheleka kuma destinies abo bonke abantu baNkulunkulu bangaphusheleka kuma visions abo ngoba Moloi labanye abantu abasaphuphi lo muntu akasathi ukuthi mina inkosi ngithumele mina ngidalelwe mina yini kangabe empilweni yami nemali noma ngayibamba ngayibona ukuthi angiyiboni singentaba so ugive up lo muntu even kuma relationship uyasho ukuthi avele kude mina vele because ngathi ngase indawo ndaba bethi indvodza lo muntu bamthakatha bantshontsha idestiny yakhe bamniketa idestiny lengasiya umthakathi loyo and esinye isikhathi lo mthakathi usekhaya phephethe usekhathe emndenini lo muntu hayi nodlala ngempilo yakho ukuthi indoda kodwa ingalungi sikhathi esiningi Moloi labantu abasuleka kunabantu nabasebethembile nabantu sivungathi bayingadi yethu ngiva kahle Moloi uthi Jesu sihlobo uthi Jesu sithi asemntumbamba nangibhuti wakhe wengadi so ngizothi Moloi suma phasi usumele impilo yakho utawukwadi ukuthi ulimalaphi utawukwadi ukuthi ungadivikela kanjani utawukwadi ukuthi ungabreak kanjani lokuthakathi bokuhlupha ngoba into idzinga break kwabhuti ungangeni nalokuthakathi balomnyaka ungena kweminyaka olandzelako utawuqhubeka umnyaka ube njani ngoba baze basilabanye Moloi imali kude kulamalanga la kangwane labanye bakhona Moloi akusiyo ukuthi imali kude le mali kude lakubo yathathwa sethelo le manje la ke ukuthi ingasonzela kulapho khona le mali uyabona ke so Moloi ukuthi umuntu na next year mangabe lento ungakayibreakile utawuqhubeka ngosem imali uyive ngamatekelo basibantu hey mina uvobana ngithenga iGD6 wena ukhona imali hey khona bathenga imoto njengamasokisi lale mali ngapha uthi imali uthi njalo bathenga iGD6 bani so inkinga ila kuwe sekuthi usume phasi subele impilo yakho sekudeliver sekubusise ungene kahle eminyakeni azivayise bebese embukele ekhaya ngiyathemba ukuthi ke ubusekile kulomlayito lomkhulu kangaka ngiyacela ukuthi usayikhaya kusasa usukumele impilo yakho uthi kumprofeti ngicela ukuphathele ke umnikelo lo ngakathi 50 emalangeni amen uthi kumprofeti ubese ulungisa ke umnikelo walange mathulusi na sitohamba siyohloma phatha kumhlabathi wasekhaya ngalomhla ka5 inkosi iqala nga6 please make sure ukuthi uyaphatha atowuthandaza umprofeti waNkulunkulu tawuphatha ke nemnikelo wakonke izinto ngoba sabhathi nakuthandaza ukuthi ngakuthi kube nalomnikelo lo tawubekwa kuthandazwa ngoba silwana nabamhla basithenga ngemali basithenga ngembudi basithenga ngenkomo bazala igama lethu hayi sengivele ngiyavaleza phephethe babukele emakhaya asidibaneni emhla ka5 enzambama spiritual life embekelwe kusasa Moloi ngikhona amen for lo msebenzi omkhulu we1 on 1 oh yes Lord make sure ukuthi you register not nombolo la ngephasi ikhona uyashaya awuyeke kubhala inbox angiyiphenduli mina inbox uyashaya yekela kubhala inbox yaphinza inbox angiyiphenduli kunjani aseniyeke kwase messages ku WhatsApp WhatsApp ngisikhathi sakhe nibanenge kakhulu ikinzaba ithi shaya ucingo yes I'm telling you washaya ucingo ngeuhlale ungabanjwa ngeuhlale ungaphenduli noma MTN ikhona inombolo noma ngabe uswazi mobile nombolo ikhona faka nje ma-minutes ushaya uyashaya prophet noma ngabe usakhanzi kumprofeti awusabanjwa nguye ungesabi labantu abatrainiwe bayakwazi abakwendawo bakutshela konke lokudzingako uzobone umprofeti ngike kusasa ngikhona ngalesihlanu i-online prayer uzanguza kumoshakele ngalesihlanu sivala umnyaka lesikiwo sivula umnyaka lesiyakiwo make sure uphatha umhlabathi welekhaya lakini make sure uphatha impahla yalendvodza lekuhluphako nasathwala kakhulu utana
nako isona sizokukhulekela namva nakho lo misbehave akho nami nje nathathola kakhulu umva nakho phatha impahla yakhe nomphathe sithombe sakhe ute nako sikhulekele your life shall never be the same again uthi umprophet when he sees your face he shall prophesy and once he prophesies